Afurika ni umugabane waranzwe n'ubwicanyi kaminuza, abaturage barishwe imyaka ku yindi binyejana bapfa gusa barimburwa. Iyi Afurika mubona ibihugu 55 bigomba gukurirwamo imipaka, tugashinga leta zunze ubumwe za Afurika kabiri, Afurika izira imipaka. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Abanyarwanda nta na choice mufitega. Icyambere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite kujya. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira Kongo? Murebe ibiriyo mwahungira hese. Ni ukuvuga ko tugomba Abanyafurika bafite ingengabitekerezo kurimbura bagenzi babo bitwaza imipaka. Afurika izira imipaka, Afurika igomba gukurirwamo, tukayikuramo imipaka, umupaka ku wundi. Ibihugu byose 55 nibyo bibyara biteza intambara, abaturage ba Afurika bagapfa, bigateza imbere kugundira ku butegetsi n'ingoma z'igitugu ziturubika abanyafurika bagahungira ku yindi migabane banyuze mu masamba, mu migezi, mu butayu, mu nyanza zibahitana. Ibyo byago by'ibihekane, akarengane k'ibihekane gageretse hejuru y'akandi gaterwa n'ubu butegetsi bwa Afurika. Bityo rero Afurika igomba kwibohora.